Balima Anyokuma, très urgent. Balima bien vendredi 6 mars 2026. Aywa, Amboraka information télémando soro. Ko bina jaraka mogo ku dona nyoro. Yo nyoro encerclé ka ban. Awa kuka mogo be ka commencer ka do nyoro. Donc kutara buye fe ma antse kwa fo ko e chewbe ngaloyi. Me obe nyoro kenin bi. Ame orom na ko bi. Bina jaraka mogo be nyoro bi. Information flanam fana be kayita ka sara fana tukuni. Ube ka essayer ou ye police ou place muno la bi. Ka gendarme placé la minorabi Mali ni Mauritanie frontière Mali ni Sénégal frontière o famba be jadi sou de be ko contrôle kebi mena video bela jele yira wala anga do anga jamana na sigile manga wuli anga jo Mali au na anga janga na je ne nyoro de wala bu yere photo be plagi la a bela jele ngala je wala ni u gere ka misiki anga tula anga te u chama be moto la ni u dondo de nyoro tanto koyi anga te Agnate, ou fla moto sans fait. Yate bouye photo flen et plaki là. Yan karama bouye des photos plaki là tant. Abela jeli nyabe video inade. Voilà, nimbe jadi sou de obeka do obe bouye photo flen nyoro plaki na bela jeli mbendo fleni. Ni bouye photo de plaki là tanto nyoro donda. Ni be do nyoro be bouye de photo o photo kele fle ou te na bouye photo la ko be ka do nyoro yala o be fe ka ta bouye de a rencontrer wa ou o be fe ka temedro do wa angene image mi soro ka yira o de ni drone mambolo avion de chasse babulo mais o fle défilé la fambe era tero be ka défilé ke Mali fambe bi nyoro doron tere ou be kemasina ou be bankasi no ou ye Mali fambe ta wallahi anga maraka dugu chama fana bi olu chama be ka do accord la bi olu chama be ka mene ka kutay bi ebe utaka kebe ta warngin na France kebe ta warngin na Ameriki sigilembe ere nyabala ire wolo dugu ebe ka investissement ke dugu mina ko jadi su keleme ka to dugu tigi yamene amano gonde anga video flana fana je ça fait très mal ayala jede yaro polisu ni gendarme de kana joka mobulu sui ayala ja mume ka keka itrasra la Ni jadi sou de tato on de police place munula ka gendarme place munula on de be ka woro be fuyedi afle ne benya koro nyanga volume bala befle bi on de be joro la bi anga mobulu munu mena nuko ko mobulu ntedo ni ne be ka ke Mali kono bi de ay benya bala ni madli ka ke ibe ka klela ni make présidence klela kay mara fan fera la ni Assimi Goïta afle ne ou chaman ba mo nous tia ou be fan bedi moi ça me fait mal, ça me fait très mal. Amenna ou be ka Malien be kodo nyona amenna chounou be ka ke normalement nambe fe ka gagner kelena wallahi anga recrutement de ke jamana ba fe bebe ki ga sorasi nomru ga cha ibe respecter de aflene mo gon fleni ulaje ube ka ta dun karu kono ka ta mo nyininga muso ma burno siro nu sorano be kode ka ngarange mamuda baguluka
Kobe fleni. Voilà la réalité de mon pays. Ça fait mal et ça fait honte. Wallahi bilay. Ni da ki miri na droit dusu kasi tseka ban. Parce que na hara madon ko do nyona. Ama ke mogola ka weredla. Ala nyabala. Wallahi ala nyabe benga ningela. Oroko sonebe do udu. Wallahi mama be kamali ke nasimbe kamali jo chien de ka tigi. Kwa simi ko itabe kamali jo chien de kan. Ala ka baraka do asimina. Nasimbe kamali jo chien ka ala ka asimi ka kalumene. Nasimbe kamali jo chien ka ala ka baraka do asimi ko itala. Menabe ka jo nasimbe kamali jo galunga ala ka asimi lebu. Nasimbe kamali jo galunga ala ka asimi lebu. A lebu choko ka kes misaliaye mato be muswi. Mbora ngombo oro di fana. Ote mene ko feka bala ame mundi. Muso de beta muso fima de beta ka mali anga jabana na flota ka do produit la ka di sunguru bauma. Ah nimbe mo kele ni de. Mo kele ni be. Voilà. Yani asimi go taka batulu ka sunguru ye batulu ke mo fima de anya tala fima ni kale. Faut que ma foko batulu fini. E bi akera la blanchi. Anga jamana na folo de beta ko di sunguru ma oluka u yere farikolo genu. Ako kate fransi fe, ako kate tubabu fe, mais aw yere be sunguru ta koluka u golo fiman boy ka tubabu go golo kula. Mais aw ko kawe révolutionnaire o jabi be jombulu, o jabi be Thomas Sankara bulu. Ame Thomas Sankara bla ka o jabi o rola. Aw ka donga fo non mais ne mali yanga révolution tient wallahi billahi. La révolution malienne est déjà gâtée. Anga Thomas Sankara bla ka simi go ita jabo rola pera ame soroka teme. Non yanga révolution tient. Munu yere révolutionnaire halala ya bekele. Uni machi mandibi. Ou kela gonkel na bla debi. Thomas Sankara moufo. Je pense que je dois avoir la vidéo là. Je m'excuse, hein. J'avais enlevé le volume là. Le volume boy. Qui ont pris le quart de la révolution par opportunisme, sans conviction. Et cela, à chaque accélération de notre part, ils vont tomber. À chaque virage, ils vont s'écrouler. Nous ne les ramasserons pas. Parce que ce n'est pas des révolutionnaires. Je vais flâner. Tout le monde s'en a rabé fort. Ne vais pas me faire mal. A ben alache asimi tseka mali sauver anya ba jamana be ka ci chugo muna mali fambe kara jadisi wallahi si mali surasi halalaw mali surasi yere wulu ay faran wa ga simi ngenga boy na osiki parce amaro surasi nyamgo chamambe asimi sanumbo dinga da bema presque una taw bunyo be milliards kuku chamante fa ka bali malem bebe sa ale baka war mudu ame mufu ena uka sabali aramadi c'est beaucoup la ikadati minakade ane mufo généraux nyana ayo faraw ka simi ngenga boy wala tisi nyen kale coran la simi tisi ne borak mala Malien fait français, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, Warichi Noala, avec Sendwave application téléchargée à téléphone condamnable. Na Sendwave application téléchargée à Benesekou Tumara corps modo urgent de 10 € beno ya retail. Ou kofa baga banque information be do somo be malla Sénégal Korbar Cameroun. Abol go orange numéro tanu to be 40 na warchi wa so orange money sur place. Wato jabo warchi drome kala tasra Sendwave yere a photo fleni. Voilà, o de gunda gabe.